Isizini yePSL iphelile ngaphansi kwesimo se-COVID-19 kanti sinibutile kutsi uyibone njani nekutsi ngabe licembu lakho lidlale njani. Isiqema sami se-Kaizer Chiefs ke sidlale kuhle unyaka lo mhathi kule season ngakho sithi mhlambe isizini ezakho sizakudlala kuhle ngoba ngibonile ukuthi sona sidlala ngabalandeli abalandeli nabangekho etatawini yatsho ukuthi kuyabhala mhathi i-COVID lesibulele khulu ekodi kule siqema sethu se-Kaizer Chiefs. Ngicela uqale ngincomo SABC 1 Mzansi for sure njengoba kade usibukisa ibhola ngaso sonke isikhathi bese ngincomo DStv Premiership njengoba buhlele kahle akekho kade kube ukuthi ke umdlali azange adlala isimo sokuthi ke ube ne-COVID bebekulungisa lokho kusenesikhathi bese ngincomo amaZulu FC nje behle number 2 umlando omuhle wale season. Mina lami iqembu iKaizer Chiefs cishe kwabheda. Umuntu lokaminca iqala isizini aze yophela losimincile sekusize nje kona lesithathu ukuthi sikhululeke cishe basibamba kwi-Great Africa Championship hayi kubenzima kakhulu. Le season lena lesiphethayo kusasa mina ngibona ngathi kube isizini lematima kakhulu ukuthi kwelicembu lami lengilisupportako icembu leKaizer Chiefs. Icembu leKaizer Chiefs mangathi yabuka icembu lelijwayele ukuthi yonke indzawo ladlala khona noma lidlala home noma lidlala away kuyafana nokuthi nje liyahosta ngoba stadium siyagcwala nje kuhlala kunebalandzeli ngaso sonke isikhathi. Iqembu lami Mamelodi Sundowns idlale kakhulu le season futhi mangibheka nje impela kusekude kakhulu ukuthi bethole league labantu ngoba bese kuyisithathu kwesine nje na next season futhi ngibona sisazoyithatha sinzima kakhulu sigabuyelo aqhubekani manisandawana nishaya induku nje bonke basazophela abantu. Beshankoni yokane esihlazana mabona bulawa ayidlale kahle kule season nakho sahlala ku number 2 okuyinto enhle kakhulu siya kwi Champions League